Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndabagumbiriye n'urukundo rwinshi n'igishiga cyinshi n'inkumbu zose. Imana data wa twese nyina amahoro ibahezagire mu izina rya Yesu Kristo. Mubyagire. Muri Yohana igice cy'icumi umurongo w'icumi rivuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi uretse kwiba no kwica no gutikiza, ngo ariko jeho naje kugira ngo zironke ubugingo, naje kugira ngo intama zanjye zironke ubugingo kandi kugira ngo ziburonke busagutse. Donc Satani niwe Yesu yise igisuma cyazanye no kwiba no kwica no gutikiza. Simvuga byinshi kuri ibyo, ariko kimwe cyo mu byo agerageza uko ashoboye kose kutwiba ikintu cyitwa umunezero, hanyuma akakutwibisha icyo bita kwiganyira, inquiétude, les soucis n'ibindi. Hanyuma igihe cyose akwereka ibyo utararonka, akwereka ibyo utarashikako. Muze mugende musuzume mwese ibyo mumaze kuronka byose byarataye agaciro. Areverifiye bizaba byamaze kwinjira muri vie ordinaire nk'uko wari ujya kwigisha uburere. N'uburemerezi bw'umutwaro wagize uzaba bwaribagiranye. Umuntu ameze gutyo, inge mwafunguye ejo ubundi mukizibuka kandi wazishimiye Imana igihe wazibona. Niko bimeze. Abize muribuka ucibwira muri diplome, wumva ko umunsi warose diplome ijuru izore kugendera. Imaze gushika mu ntoki zawe cyayibitse ikaratasi nk'iki. Hanyuma n'ibindi ntamara byo kubi. Donc iminsi yose Satani akubwira ngo niwaronka cya kindi kitaraza ni umunsi uzomunezero. Ndashaka kubabwira iki kintu kuko ndashaka kuvuga ku mpamvu z'umunezero. Impamvu z'umunezero wacu, impamvu ya mbere ni uko dufise Imana. Dufise Imana iriho, ihoraho kandi izokwamaho. Niyo ijuru n'isi byokugwaho, yo izohoraho ibihe bidashira. Hama kandi iyo byose byonanirana, yo yabifise igisho. Niyo byomara igihe kirekire, yoyo ntiba mu bihe, wowe wihuta gusiganwa n'iminsi, ariko yoyo niyo yaremye iminsi. Kugira neza gusumba ukundi kose dufise, nuko Imana yemeye kubana natwe iminsi yose muri Kristo Yesu no muri mwemu wayo muri twebwe. Nuko Imana yatwugururiye inzira idushikana hera hayo, tukagenda tukegereza imeza y'ubuntu bw'Imana. Hanyuma kandi twasanga hari icyo bita mu Cyongereza ngo self service. Ni ukuvuga ngo ameza yateguye umwe wese niyisere kuko agomba. Ku ijambo ry'Imana yatubwira ngo nimusabe muzohabwa kugira ngo umunezero wanyu wuzure. Uko sitoke y'Imana ntiyaheze. Haleluya. Hanyuma kandi umunezero wayo ni uko musaba mugahabwa kugira ngo umunezero wanyu wuzure. Yemwe abantu musengera kubaho ku munsi, ndashaka kubwira yuko Imana ntirya ibiharage. Ndashaka kubwira ko Imana nta mafaranga irya. Imana nta zahabu yambara. Imana ivuga ngo mwana wanje mbana nawe iminsi yose kandi ibyanje byose ni ibyawe. Haleluya. C'était grand plaisir guhezagira abantu b'Imana bagahezagirwa. Donc ndashaka kubabwira ngo ibyo Imana ifise ibifise ku bwawe. Ingwara y'ipfuye ivuga ngo ntiwigeze umenya yuko Yesu ari hano. Hanyuma kandi ko Yesu ari hano ntabwo yaje kwicara, ari ku kivi. Hanyuma kandi ko ari ku kivi cyangwa wakire mu izina rya Yesu Kristo. N'igihe cyose cyo kwinjira uzumubwira Mwami ndagushima ko n'uno munsi uhari. Byabiri byatora inzira ariko ndagushimiye ko uhari. Byabiri byashikira ariko ndagushimira ko wowe washikiriye. Ndagushimiye Mwami Yesu ko mbana nawe igihe cyose kandi n'ibyo ufise
ari ivyanje niba ubona presence nibagize nagiwe ucukoma amashi menshi cyane wishimiye yuko la semaine suivante probablement c'est toi. Haleluya. Niba wasitagira narration nuno munsi kabumva tuvuga n'amajambo ukavuga ngo nimwivuge basha nuko muhazi n'ubu turasubira ko dufise Imana hama kandi bitaraza turanezerewe. Munezerwe mu mwami ndabivuze uburyo bwa kabiri ni munezerwe.